Imaynaya walehyachu, sapadia noqanchik yachasanchik astawan Diospaq qillqasqanmanta. Chayrayku kunandia ñawirispa kasun kay libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 pi. Maypi niwanchik, noqa rokachisaq payguna rumi sonqonkuta, paykunaman churanaypaq mosoq sonqota, mosoq espirituta. Diosninchikman kunan haywanachik sonqonchikta, allananpaq orqonanpaq chaymanta, cheqniyta, chantapis nanayta llakiyta. Pay churanqa tukuy munayninwan, munayta, yanapayta, khuyakuyta. Kay mosoq sonqowan noqanchik, astawan yanapasun runamasinchikta. Bendiciones.